आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन हादराव गथ'सा लांखारनाया थारैनो बांलांनो हमदों। बेबादिनो बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोरावबो गथ'सा लांखारनाय जाथाया सोमोनांथावै बांदों। बेखौनो लानानै गथ'सा रैखाथिनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनाय जायो। बाक्सानि मुसलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव नेशनेल कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सनि बानजायनाय आरो स्टेट कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सनि मददाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बिटिआरनि बाक्सा चिरांनि अनगायै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गथ'सा लांखारनाय आरो मानसि लांखारनाया आथिखालाव गोबां बांनो हमदों। बेखौनो होबथानायनि थाखाय एनसिपिसिआरआ गोसो होदों आरो रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथिखौ बांहोनो सांग्रांथि होनो आखायाव लादों। मख'जाथावदि थांनाय बोसोराव बिटिआरनि चिरां जिल्लानिफ्राय सा 80निबो बारा गथ'साफोरखौ गेंटकआव बोखांनो हादों। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों नेशनेल कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स गौथुमा। हादोर आरो हादोरसा गथ'सा गौथुमा सांग्रांथिखौ बांहोनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो बायदि हाबाफारि लाबोदों आरो दिनैबो बेबादिनो जिल्ला गथ'सा रैखाथि गौथुम, जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि बिफानारि जथायै सावरायनाय जादों होनना बुंथियो एससिपिसिआरनि सोद्रोमा फनेन्द्र बुजार बरुवाया। चाइल्ड राइट्स राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ मिलके एक तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक होगा, जिसमें कि कॉम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर 1 दिन का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। और ये हमारे जितने भी 75 हमारे जो बॉर्डरिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में उनके ऊपर चलाया जा रहा है। तो बक्सा में आज का हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, पुलिस विभाग के लोग, हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, DCPUs और जितने भी NGOs हैं, इनको आज यहाँ पे हम लोगों ने सेंसिटाइज़ किया है कि किस तरह से हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। और इसी पे आज हमारी जो है आज की हमारी बैठक की गई है। 15 निकल गया 15 जन इतिमध्ये আপোনালোকৰ তামোলপুৰ আৰু বাস্কা একলগে হৈছেতো, গতিকে তামোলপুৰত ইতিমধ্যে 15 জন रेलवे स्टेशन रङिया रेलवे स्टेशन पर उद्धार करा हुई और तार आगतो आम देखी चिराং बास्का एरियार जी बॉर्डर भूटान बॉर्डर एरियार बहुत शिशुक इतिमध्ये विभिन्न ठाईत चाइल्ड लेबार बा अन्यान्य विभिन्न कार्यर कारण ट्रेफिकिंग कराइছে। যোৱা বছৰ আমি দেখিছোঁ এখন গুজৰাটৰ পৰা অহা এখন গাড়ীৰ দ্বাৰাই বহুত কেইজন হিউম্যান মানুহক লৈ গৈছিলে, তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 7 গৰাকী শিশু আছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছোঁ যিবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়া, বিশেষকৈ আপোনাৰ চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, বাস্কা, ওদালগুৰি, এইবিলাক গোটেই বৰ্ডাৰ এৰিয়াখিনিত সাধাৰণতে এই শিশু সৰবৰাহৰ লগত বাকী মানৱ সৰবৰাহৰ লগত শিশু সৰবৰাহটো অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে আমি দেখিছোঁ। আৰু বহুত ইয়াৰ লগত কিছুমান এজেঞ্চিজ চাকৰি দিয়াৰ সূত্ৰে ভাল জেগাত লৈ যাব, তেওঁলোকক ভাল ভাল চিটিত লৈ যাব, এনেকুৱা এক প্ৰলোভনৰ মাধ্যমত এই শিশুবিলাকক লৈ যোৱা হয় আৰু বিভিন্ন টি গাৰ্ডেন এৰিয়াত, মানুহৰ ঘৰত, বিভিন্ন বেয়া কামত, যৌন কামত, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰ্যবিলাকত তেওঁলোকক লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হওক আৰু যোৱা 2019 চনত প্ৰায় 219 গৰাকী শিশুক ৰেজিষ্টাৰ মতে তেওঁলোকক ট্ৰেফিকিং কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আমি দেখিছিলোঁ চিৰাং জিলাত যোৱা বছৰ প্ৰায় গেংটকৰ পৰা 82 গৰাকী শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। অকল চিৰাং জিলাৰ পৰাই তেওঁলোকক ট্ৰেফিক কৰি গেংটকত মানুহৰ ঘৰত কাম কৰা লেবাৰ হিচাপে ৰখা হৈছিলে। গতিকে এনেধৰণৰ যিটো এটা আমাৰ এৰিয়া বৰ্ডাৰ এৰিয়াবিলাক আমি দেখিছোঁ, যিখিনি মানুহৰ তেওঁলোকৰ হয়তো কিছুমান দৈন্যতাৰ অজুহাত দি পেলাই, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ অজুহাত দি পেলাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই পেলাই বহুতে এইটো ট্ৰেফিক কৰিছে। যোৱা বছৰ আমি দেখিছোঁ কৃষ্ণ যোগী বুলি এজন ব্যক্তি, তেওঁ বহুত মানুহক লৈ পেলাই এই গোটেই গেংটকত এই খেলটো খেলিছিলে। গতিকে এইখিনি এটা এৱাৰনেছ কৰি আমাৰ যিমানবিলাক শিশু সুৰক্ষাৰ যিবিলাক গোট আছে, শিশু সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে, এই ব্যক্তিসকলক যাতে আমি এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি সকলোকে লগ লাগি উমৈহতীয়াভাৱে যাতে এই যি বৃহৎ ৰেকেট যাতে বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে গোটেই আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত লৈছে আৰু আমি অসমতো প্ৰায় 8খন জিলাত আমি সাঙুৰি লৈছোঁ আমি এই ধৰণৰ এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360